segidoan Jasone Osorok hartuko da berbea, bera dalako gaurko egunari hasiera emango dutzena. Jasonez gainera, hemen daukazue esku programatxoa, eta liburutekiako saioetan parte hartzaileak badira bat baino gehiago, ez da, Jordana Kasuso izango duzue bat, Euskara Azkue Fundazioaren kudeatzailea dena, Pello Gallo, Iker Merodio, Alfredo Beiret, Idoia Soto, Cesar Coca, Fernando Valls, Joaquín Rodríguez eta Enrique Rodal, besteak beste. Argitaletxetako profesionalek, teknologiaren munduko profesionalek, blogari eta barrek, idazleek, liburu saltzaileek eta arlonetan interesa daukien guztiek, aukera izango dabe, proposamenak entzun, bota eta eztabaida egiteko. Liburutekian, liburua, literatura eta teknologia barriak dira gai. Topaketon helburua da literaturaren eta argitaletxen egungo egoraren berri eman, eta hortik aurrera guk ikastea nahi dugu. Jasone Osoro comenzará con la primera sesión de estas jornadas y personas como Jordana Kasuso, Pablo Gallo, Iker Merodio, Alfredo Beiret, Idoia Soto, Cesar Coca, Fernando Valls, Joaquín Rodríguez o Enrique Rodal estarán, como se indica en el programa, actuando de alguna manera con sus preocupaciones, con sus opciones y con sus criterios, poniéndolos en común con los de ustedes y sacando de entre todos las conclusiones que les parezcan. Ese es el objetivo de Liburutekia, favorecer este encuentro y, en nuestro caso, extraer lo mejor de lo que aquí se debata y se pueda consensuar en su caso. Ni interneten sartzen ezen bakoitzean, niretzat interneten sartzea da pixkat